Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuridadi wasiri sarifi sahiril asma'i wasifati wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuridadi wasiri sarifi sahiril asma'i wasifati wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuridadi wasiri sarifi sahiril asma'i wasifati wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuridadi wasiri sari fisairil asma'i wasifati wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuridadi wasiri sari fisairil asma'i wasifati wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Balik-balik gone wong sing maca mantra sihir, balik-balik gone wong sing melakukan ritual, buka kuncian-kunciannya. Balik-balik gone wong sing ritual sihir yang dikirim lewat kemenyan, lewat mantra, lewat angin atau lewat darah ayam atau tumbal-tumbalnya ya Allah. Jika ada ilmunya dukun cabut dengan kekuatan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabut semua jin-jin yang menempel di sekujur tubuhnya saudara kami ya Allah, yang diteror dari ulahnya orang dolim. Apabila mas ini punya salah dan dosa di hadapanmu, ampuni kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Kami memohon ridho ya Allah, singkirkan ya Allah, karena kami tugas amal ma'ruf nahi mungkar ya Allah. Cabut ya Allah, melalui ridhomu, melalui kekuatanmu, bongkar benteng gaib ya Allah. Kosongkan segala ilmu jin dari ulahnya orang dolim. Kami memohon cabut ilmu dukun yang jahat ya Allah. Cabut ilmu dukunnya jahat yang jahat, biar tidak banyak orang menjadi korban dari ulahnya orang dolim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqaula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi ala kutu kulli syai'in wa ilaihi raji'un. Hilangkan ilmu gaib Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kun fayakun. Amin. Amin ya rabbal alamin.